Usembut Menteri Rangba Kejala Meghalaya ubah Preston Tensong mentah kesengi ke arpulai terek uleber. Ulepen pernah baka lockdown ne ke bagi patbak ke di pensyong halak yeng kan tereka maka arpusau, arpusan, arpuh nyau, arpupra bat arpu kendai terek mentah ubenai leber haberok kowe Kejala Meghalaya. Komisi Bentah Penelek Bantek Lakam yang kejing sapriang kejing pang COVID-19. Sarkar hadin mengilai don ni kejing elang hapok kajing penyajiong Chief Minister ngilai sim susu ya karai. Ngilai sim susu ya karai. Na kabenta kini kisni wan-wan. Kawai ka mga kasukwa ban batayang ni kalong ba kalong so crucial kadon kam hadu kata menta ya kani kata yau barok kawai hadu kalai pu itorik bangin pej ban penting na ba kani ka kenyang jingpang kanum yolat ban rung hapo ka jela ka jungi te ki don ki rai jongi na kaleng sorkar ki bangim matsi ban kerpat biang si ki paj ba bro jong ka jela megala bakin sngo bah ban burom bat ban ya trelang bat kabor penia jong sorkar na ka benta bagin kiar kat bala ya ke jingwan jong uneu kenyang jingpang ba serkai tinglarai ba nadu la syai kasni kabamut arpusau arpusan terik kan don biang ke lockdown nang ta arpun ru terik ngin pelaj bat kejing pelaj kelong na kabenta ba kin yelai thit iki bam gidi kat ban biang na kabenta kat tugan yesni nang mar bahaka arpo nyau arpo pra arpo kendai terik ngin don biang ke lockdown nadu la syai kasni ki yaudu kan kham lut berokoi ki yaudu kan kham berokoi hadu bangin da pentip da kumui pat den rei ya ki yau ki bede bat ka jhur ki jep ngilap renbek kerpang bahaka arnu trik ke bangin ple ngin bu kerpang ka yau ka ban long le se hakin ki anjili point tang hadu anjili point ka ban hapru kan ka cantonment police bidhaus nang ta ka baar ban krit ya ka yau jhur ki yau dejing de syati salat smith bat kawai ka bangi bu kalong ya kanika madan ding pun kate sya nyomer ka government offices hakini kisngi kan khanglut bat ru ha ka arprutrik ka bangi la rai kalong ba kinong tre sorkar kinwan maximum kumbalai 4% lada dei sispa kamut tang lai phongut kinwan mantrei palat ika sangut ka section 144 kan trekam ha borok keleng jong ke jela Meghalaya nang ta susu ngi khangru ya kini ki inter district private transport ki banwan ne ki wipat ki district lani ki ban late naga district east hasil seki wipat te kani ka jing kani ka order ka bangi ngi pas menta kasngi kan num trekam ya ki security forces kenapa security forces ki medical teams ki badon duty nang ta ki pharmacies nang ta ki neki essential services ki balong menta kum ya ka koj ka khia kum ya ka landing ka MECL nang ta kum ka PHC ya ka umbam kum di nang ta kum ka PWD ka bedei bat ki kam let's say yo don ka landslide ka ni katai nang ta ki police ki armed forces ki fire and emergency services nang ta ka food and civil supply ka Shillong municipal board nang ta ka telecom telegraph and IT services nang ta ki banks bat ki ATM kita ki de ki ba like na ka lockdown